Nabasuje kandi mbahaye ikaze bakunzi baruka impaya mu byukuri tuje mu kiganiro gishyashya kine kiganiro kiswe Munda y'isi namakuru menshi kandi yagezweho ugiye kujya ukurikirana nga kuri ruka impaya namakuru utasanga handi namakuru nyine kuko nkuko ikiganiro kitwa abari amakuru yo Munda y'isi yirabwo rero uratangira ubikurikira cyangwa se nkuko watangiye ubibona uraza kurira muri screen zawe uraza kubona mu byukuri amakuru tugiye kugenda twibandaye Munda y'isi muri kano kanya wakibaza ngo amakuru yo Munda y'isi tuzuye muri kano kanya nayahe reka mbwire ngo mbere na mbere utazacikwa n'iki kiganiro gishyashya ugiye kujya wumva mu byukuri namakuru yo Munda y'isi utasanga handi ni munda munsi y'igitanda munsi y'uburiri ugiye kujya ukurikirana byandi byahishwe byose ndetse utashaka kuba wasanga handi nibiyo ugiye kujya ukurikirana ngaha kuri ruka impaya. Tuzatinze rero reka manda kubwira mwe makuru ugiye gukurikira muri kano kanya na makuru akomeye cyane Munda y'isi turaza kuba twasanga president w'igihugu cya Uganda abiri kuvuga ko rero uyu president ukunzwe cyane na benshi uyu mugabo umaze iminsi arwaye bivuga ko ashaka kuba ndetse arwariye mu gihugu cya Kenya amakuru abakutubwira ko rero uyu mugabo yaba yaramaze kuba ahabwa uburozi bukomeye cyane na makuru atubwira ko Yoweri Kaguta Museveni president w'igihugu cya Uganda atubwira ko umugabo arembye cyane kandi arembeye mu gihugu cya Kenya abanyakenya rero akaribo bamaze kuba tangaza ko uyu mugabo ukunzwe mu gihugu cya Kenya ukunzwe cyane yaba arembye kandi ngo amakuru amaze kuba amenyekana yaramaze kuba ahabwa uburozi aya makuru ntandi yantu wayasanga amakuru avuga ko uyu mugabo amaze kuhabwa uburozi bwo mu bwoko bwa cardiac uburozi n'uburozi mu byukuri ngo umuntu arijya mu byukuri cyangwa se abugera mu mubiri we bugahita mu byukuri bwangiza uturemangingo twinshi ndetse bukanamwangiza agapfa mu gihe cyihuse biravuga rero ko uyu mugabo Yoweri Kaguta Museveni n'igihugu cya Uganda president nyine of course rumvikana akabaza ari gukurikirwa ndetse byihutirwa cyane ngariko kandi abenshi bakavuga ko ubuzima bwe nubwo buri habi ngariko bushobora kuza ko butabarwa ku buryo bwihuse nubwo umuhungu we Yoweri Kaguta umuhungu we Kainerugaba yamaze kubatangaza ko nta muntu wemerewe kuba yavuga kuri papa we umubyara of course birumvikana avuga ko rero ngo yihanangirije abantu bose bari kuvuga kuri papa we ko yaba arwaye ndetse banavuga ko yaba arembye ikibintu batagomba kubivuga ndetse ko nta nibihari yewe avuga ko rero mu byukuri ngo umuntu uza kuba afatwa mu byukuri akomeza kuvugwa ku burwayi bwa papa cyangwa se avuga ko papa arwaye ashobora kuza kuba byamugwa nabi muri rusange aya namakuru akomeje kugenda acicikana aya namakuru Munda y'isi rero kuri inkuru no kubwira ko uyu mugabo yamaze kuba ahabwa uburozi butaramenyekana andi makuru tuza kugenda tuyabagezaho twihuza cyane uko tubabwira duse tuva kuri Yoweri Kaguta Museveni munyemeretse dusimbuka rero twongere na makuru yo Munda y'isi rero ku buryo bwihuse cyane tayari 5 kuri 5 twihuse cyane rero mu byukuri andi makuru yo Munda y'isi nimo naye nambibabwira nko muri kureba rero kuri screen zanyu munyemeretse dusimbuka rero ko hano mu gihugu cy'u Burundi ntago ibintu byose ari Bujumbura amakuru atubwira ko bamwita Evariste Ndayishimiye president w'igihugu cy'u Burundi uyu mugabo amaze kujya imbizi na General Sultan Makenga abagabo rero mu byukuri bombi murabizi ko urugamba rumaze iminsi ikomeye cyane anga mu gihugu cy'u Burundi ndetse muri Kongo aho rero General Sultan Makenga akomeje kumwihanangiriza amubwira ati ese urashaka iki ku gihugu cyacu aturadushaka iki ati rero tugiye kuza kwifatira umujyi wa Uvira utaza gukora ikosa n'inarito cyane yo kuba watwitambika ni General Sultan Makenga uyu mugabo rero ngo ni uhagariye umutwe w'inyeshyamba za 23 aho rero tuvugana umugabo yamaze kuba amuha gasopo cyangwa se dernier avertissement bamaze iminsi bahuriye mu gihugu cy'u Burundi ariko bivuga ko uyu General Sultan Makenga atari wagiye ahubwo yohereje intumwa ziwe amakuru atubwira ko izo ntumwa zagiye kuganira n'uyu mugabo cyangwa se zagiye kuganira na Evariste Ndayishimiye president w'igihugu cy'u Burundi mu byo baganire rero harimo kumusaba ko umujyi bagiye gufata umujyi wa Uvira atagomba kwitambika ndetse ariko kandi nabo bamuhereza amakuru avuga ko batazigera bagerageza kuba bateza akaga Gitega cyangwa se Bujumbura muri rusange amakuru avuga ko rero mu byukuri Evariste Ndayishimiye yababyemeranyije bavuga ko atari buze kuba mwitambika ariko mu byukuri ngo uyu mugabo akimara kugera mu rugo nakindi yamubwiye ko ngo kugira ngo yemere ko ashobora kuba atamwitambika ngaruko nawe ngo agomba kuba ngo yitandukanye n'u Rwanda muri rusange rero nibyo u Rwanda rumaze iminsi ruhakana mu byukuri kandi mu byukuri nawe yamubwiye ko adakorana n'u Rwanda kandi ko nta n'ubufasha bw'u Rwanda akereye rero mu byukuri ugabita Evariste Ndayishimiye nawe amubwira ko ngo mu gihe atitandukanye n'u Rwanda ngatazigera muhereza
inzira. Amakuru avuga ko rero ngo ingabo zose z'u Burundi ziri mu nzira ngo ziribuza kwitambika mu 23 mu gihe ngo iribuza kuba igiye gufata umujyi wa Uvira, ngo biribuza guteza akaga gakomeye cyane Bujumbura, kuko ngo baribuza kurasa bazamurana n'umujyi wa Bujumbura. Amakuru avuga ko Makenga amaze gutsirika, yavuze ko nta kintu kibuza kumwitambika ndetse n'umujyi wa Bujumbura uza kubigenderamo. Ibi byose ngo yamaze kubimumenyesha kugira ngo atazavuga ngo ntabwo yigeze amumenyesha. Ubwo rero abantu b'u Bujumbura ahangaha rero umujyi wa Bujumbura ushobora kuba uri mu kangaratete, kuko amakuru atubwira ko n'ubundi ngo hari kunurwanirwa ko umujyi wa Uvira ushobora kuba ugiye kuraswaho mu gihe gito cyane, ndetse ngo byaba byanatangiye kuko bivuga ko ngo ingabo zaba zamaze kumanuka zisatira Uvira ngo bahite batangira bazamure. Rero avuga ko rero mu by'ukuri ngo nimba yaza kumwumva araza kumvishwa n'amasasu. Aya ni amakuru turimo dukura mu nda y'isi avuga ko uyu mugabo yamaze mu by'ukuri gufata umwanzuro wo guhita atangira kwataka umujyi wa Uvira, ngo kandi ngo ingabo z'u Burundi ngo niziramuka zimwitambitse ngo bareta bataka na Bujumbura ngo bijyanire icyarimwe, cyane ko n'umujyi yari yamusabye, yari yamubwiye ko ngo nakuri igishoboka cyose ngo agerageze kutahereza ubuhungiro Wazalendo ndetse ngo n'indi mitwe iri hanga mu mujyi wa Uvira ngo ayifatire icyarimwe ngo ayifate mpiri. Ibi byose biraza kugenda birangira bite? Amujyo ko ntabwo byaje kurangira ngo andi makuru dukura mu nda y'isi aratubwira ko ibyo byose yabitewe n'umujinya yuko leta ya Kinshasa yamurasiye ibirindiro by'ingabo ze impeti muri teritwari ya Walikale. Nuko tubwira ko rero mu by'ukuri uyu mugabo yahise agira agahinda gakomeye cyane, afata umwanzuro wo kuko atari buze kumenya kwemera gutakaza abasirikare ndetse ari buze guhita yataka ku buryo bwihuse cyane. Byose n'amakuru yo mu nda y'isi aratubwira ko rero butuvugana byahise mu by'ukuri batangira urugamba rwo kwataka isa yari yose ngo bashobora kuza kuba batakwa. Andi makuru yo mu nda y'isi aratubwira ko indani kwa ndani generali bamwita Jenerali Masunzo niwe uri inyuma y'ibitero bikomeye cyane biri gukakaza ndetse binashyira hasi umutwe nyeshyamba anga muri zitwara Walikale. Ariko amakuru akavuga ko uyu mugabo yarakaye ari buze gufata Kisangani ndetse agafata na Uvira, kuko ngo ari ibitero biri guturuka ngo kandi ngarizo agiye gukora ikintu kiri buze gutungura isi yose muri rusange. Twese twakomeje kwibaza tuti iki kintu kiri buze gutungura isi muri rusange ni iki, ariko ko ari amakuru yo mu nda y'isi mwe ntimugire ikibazo muraza kuba muri kumwe nanjye 5 aya makuru muraza kugenda muyakurikira twihuse cyane. Mu gihugu cy'u Burundi bamwita Bunyoni, uyu nguyu mugabo umaze iminsi aserera cyangwa se yaramaze iminsi aserera na perezida w'igihugu cy'u Burundi, bumvikanye bari inshuti mu by'ukuri, bikaza kurangira uyu Bunyoni ashatse go kumuhirika ku butegetsi, biza kurangira mufunze rero amakati igifungo cya burundu. Uyu Bunyoni rero ubu tuvugana ngo umaze iminsi arwariye mu bitaro ahangaha ni Gitega. Amakuru avuga ko mu by'ukuri ngo yasabwe kujya kuvurirwa mu Buhinde, abaganga b'ibitaro ari byo bavuze, ariko bikaza kurangira perezida atazi itegeko ngo ko atagomba kujya kuvurwa, ngagomba kumurikira hariya. Abenshi bakavuga ati arashaka kahagwa, abandi bakavuga ati ibi ntago bisanzwe, ati ibi ni ibiki. Na makuru yo mu nda y'isi utasanga handi ngo yanze ko ajya kuvurirwa mu Buhinde, ashobora kwisanga yaguye hariya umugabo maze igihe muri koma. Aya ni amakuru yo mu nda y'isi kandi utasanga handi. Andi makuru yo mu nda y'isi rero kutwita dukubita tubangura ko tutagomba kujya dutinda ahangaha. Aratubwira ko ingabo z'u Burundi ziri mu cyenke zamaze kugota ndetse twirwaneho zakaheza amasaha 28, ariko twirwane yavuze ko nayo igiye kuri gishoboka cyose ngo batari buze kuyikura ku butaka bwayo. SM 23 za gutabara cyangwa ntago iri buze kuba itabara. Ahangaha rero avuga ko agiye kuba urugamba rudasanzwe. Andi makuru yo mu nda y'isi aratubwira iki rero, kuko andi makuru yo mu nda y'isi nko twebabwiye muzajya mwongezwa mu bice byose bigiye bitandukanye. Amakuru yo mu Rwanda, amakuru yo muri Kongo, amakuru y'urugamba ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Hanyuma rero andi makuru muri kane kwanye tukweza amakuru yo mu rugamba, hanyuma mu gica munsi tuza kweza amakuru yo mu Rwanda hirya no hino, kandi muzajya mwumva amakuru yose agiye atandukanye. Nta makuru mutazigira mwumva ngaha kuri Ruhuka Impaya. Twihuse cyane rero andi makuru tuyita tunasoza. Bamwita Seth Kikuni, uyu mugabo amaze kubafungurwa ku munsi w'ejo ahangaha ari kumwe na Joseph Kabila, bari bafite gahunda rero gutembagaza ubuyobozi bwa Kinshasa. Uyu mugabo wari wafunzwe ariko kubw'igitutu cy'amahanga ndetse n'abaturage bahise bamurekura. Ni iki kihishe inyuma yekurwa ry'uyu mugabo? Mu yandi makuru kandi mu by'ukuri dusimbuka tuva muri Republika Demokarasi ya Kongo, duhite dusimbukira ahangaha i Paris. Abajura bibye imitako y'agaciro mu nzu ndangamurage ya Louvre ku manywa y'ihangu. Ahangaha ni imitako iheze ihagaze amamiliyaridi, abajura babashe kuba bayiba, ivumbi riratumuka. Hanyuma muri Senegal rero perezida wa Senegal yasoje urugendo rwe mu Rwanda nyuma yo kwitabira siporo ya Car Day ku munsi w'ejo, nawe yagaragaye muri siporo nk'abandi bose. Uganda Anita Amongo uyobora inteko nshinga amategeko yarokotse impanuka ya rukururana. Uyu muyobozi mu by'ukuri byaje kurangira arokotse kuri burembe, mu gihe benshi bari bamaze kumubarira ko agiye guhita apfa, mu gihe abafise 16 bafunzwe bakekwaho gushaka gukora kudeta hanga perezida Bala Tinubu.
ubu tuvugana bamaze kuba batabwa muri yombi. Vice President wa Chedam yafunzwe agiye gushyingura Raila Odinga. Ibi ngibi nabyo byose mu by'ukuri ugomba kuba ubimenya. Ese ubundi kwanza yazize iki? Ngayo nguko rero aya ngana amakuru yo mu nda y'isi. Hanyuma ndabakunda cyane, tuzakwa dusubira mu gicamunsi turebera hamwe andi makuru agiye agezweho hano mu Rwanda. Bye bye.